mbuya mono ingakiri ya mataso mire bale guchokora rende bakabanga uchana nua na hinde abantu bamindote de madenga amatoke ali goja koba mabepi onye totabu gato musacho igole nento komwake roro kobi asogo tenene bintu bigasoka bire buya igobona waziri togo tenga mbuya mono kana gutogitera ekingero abana bali baito toiboleta bakubwa bondo tarawaina ngabana taro chama sakala bakanyorna ama sakala ngayalenge mara na bantu bali bali ko tama bata masakala bali kutraba timoi kwete ino nilipo alikuwa na watu watereta hivyo na aende na watu wanyoreta information from the ground watoto wetu abana baito mama itikoinga matemu ikara itu ntori baibi kwa hivyo omondora hata abana baito wakanyoreta tunali sakala karanje aya maana iboye sio sisi mtuyaye ama tatu asoka mwako oria muna community education waitara on komanya na ki ama temuna ile kera sisi wachite tukachukua report ya rotem tukigatoka wala rumasi tena soko ngangere kere jambo la pili abana baito ambao wako kwa shule tuko na watoto ambao na bangaini hawahitaji kuibiwa mtihani si ndio na nataka kusema kwamba kazi ya kuchunga mtihani sio kazi ya CS hiyo ni kazi ya KNEC ya kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wanapofanya mtihani au ndio wanachunga. Hii mambo ya kusema watoto wetu wanaiba mtihani tukatae. Kwa sababu watoto wametoka katika Nyamira hii ni watoto abangaini. Taivo, ama Gusii iwe yao haina abangaini. Taivo. Na nikimalizia speaker epo ndiria bana. Maite egesa kujito na yake sana. Naende yasa nato tikego kyukaraka toka kama nanje kuwa na yona ikirenga na igete igenjire ukaraka uko sayansi nokuna kutanga abantu bako ikigento keyo kera igento kuri uko na lisa karato kulikuwa na hivyo abantu aba usibaka kange tuwa gora masaka ekera tuwa kolide kasomo gusiare bata kuna autobuse ni kuchakera kurmaera na kimonta sonete nini ekera uko ikira saba ke kuna aba ikirega uko batenga abana baito tebia waziri kwa kwa tebia kona baito tebia kwa mako beka ikono kando wateranga ilibwa bwatriga kwata kulisa tolko kwane kere yuko ari ke kere yete yo ekiaga bana baito kuibira mate bana baito kuibira mate ama rosa bete na county commissioner kwa sababu nakuita kidogo ufanye introduction kwa viongozi wako na walimu waziri 1 minute before that nikueleze katika hii mtihani ambayo ilipita juzi kulikuwa na shida na watu yako kidogo hapa na ni vizuri tuambie wananchi wanajua ni kweli watoto wetu walikuwa wanafuliwa nguo wanaangaliwa kama kuna makaratasi sio kama kuna nini walimu wetu walikuwa wanakuwa from match hiyo kitu wakati huu haitatendeka hatutaruhusu kwa sababu ilisumbua watoto wetu mtoto anakuwa na tension anakuwa na pressure akiingia darasani anakuwa na shida kulikuwa na hiyo shida kidogo na si wa ofisa wote ilikuwa officers wachache some few schools especially kwa hii kaunti yetu ya Nyamira na kidogo tu Gusii ama ene naria ngachikater nje chigo chaga Gusii echinde chire ase security department bago pima ngariya matemu agokorwa igo bakoriya masakara ayanga ayobolimu atari matemu ngabagende kwangaisha chi principal chaito naonyo tori gotoigorera kibese ngosiritora matemu aito obuna bwobo maene nobuna mukude bintu byareke gokoruga naende ontagete gwakera Nyasaye mbuya mono nganto kwata basacha n'abakungu barendete kikuru chaito nare kumanyango mo principal nyambari nara ange namo tenemo mwakere kinkobi tenena onye kora sorry principal yananya Nyasaye kya ngakero mosacho uri kinkobi ina kurura tu esike imera kini agatenena asesa uri abana baito emekore yare kumaino ringa masakara naro anebintu byaba bakobese batagete kusumbua principal chaito na abana baito shetani alishindwa abange babo na kwana mheshimiwa Kindiki na ndete ketoko wakira CS ngambu yamono mbazengu bonzo ko Nyamira ga tiga tokorere kene ngakisemi ngusiikire
gotera una totera gwechisemi onye bongaini tiboyo Gusii abana baito ne chinchobe abana baito ne chinchobe uchandwa igore abana baito wakora amatemu, and it's because of suspicion neye gotoirenga kierie nkoro ekero yabete n'abagusi bakoiba amatemu gusitaire okoiba amatemwa na mwisako lile kera amatemu asokire on speed yoko nyora nechebe Rift Valley, nechebe Eastern, nechebe Central, asa abana bale eyambwika 10 toko basomo Gusii ororo. Kwa hivyo sisi ni watu ambao tunajitafutia. That's why you go to India today, ukienda huko Amerika, ukienda nchi za nje, tunataka na abantu baita sene zobantu tamasomo tuko atiende mero. Sisi tunajua utajiri wetu unatoka katika masomo. Kwa hivyo watu tukuungana na bali baikire huko. Kuna education twice na kio egente kenene, and is the only resource that we have today. Na ukwananga intugusi abantu mbara waso na masakara tatako batayitwa bagusii na abantu abangai. Bagusii twanya ko ibera matema. I know what the one of them. Go say to now yoka. Into now yoka, na kissing a joker run a key at over it and the one way going down one. Neda Wazir Machogu and Ronegas Yao, no Torimaga, Nenda Tori Usuka. Make sure Manavaito was so many, Chiskuru to a Chiagachre, no Yevi, we look on your Taga, Catholica, Valibu, West Mogiran Genkiva. Sindio, you go Moaziri Machogu. Ndayetoko washua into no Tonemagao, anyway, Tokorega, Sinae, Essing Junae or Motue, Nae Toro Timotuari, and a Sabevito, Retagaiga, Turika, Vanavaito. Na ukwananga intugusi abantu mbara waso na masakara tatako batayitwa bagusii na abantu abangai. Bagusii twanya ko ibera matema. I know what the one of ibera matema. Go say tuna abangai ni yoka. Intuna abangai ni yoka na kiese ngezoka rana ki eto weta abantu bande bayigwenda amwamu. Nenda Waziri Machogu and Ronegas Yao, no Torimaga Yao, Nenda Tori Usuka. Make sure Manavaito was so many, Chiskuru to a Chiagachre, no Yevi, we look on your Taga, Catholica, Valibu, West Mogiran Genkiva. Sindio, you go Moaziri Machogu. Ndayetoko washua into no Torimaga Yao. Anyway, Tokorega, Sinae, Essing Junae or Motue, Nae Toro Timotuari, and a Sabevito, Retagaiga, Turika, Vanavaito.